malam pemirsa di rumah dan juga hadir di studio. Selamat datang di acara Melodi Memori. Dan pada acara kali ini kita akan tampilkan beberapa rekan-rekan artis, Emil. Umpamanya saja ada Pahama, ada Ermi Kulit, ya. Ada Ninis, kemudian ada pemain gitar kita yang the best, Irem Maulana akan tampil sama anaknya. Wow. Jadi ada proses regenerasi di sini. Ya. Dan juga nanti Ermi Kulit akan diiringi atau didampingi oleh Ersa Group Band. Ya. Oh, grupnya sendiri ya? Itu ngeri. Oh. Ada Yopi hitam, ada Yopi putih, pokoknya lengkap, ada Deli Rollis. Wah, pokoknya ngeri. Dan juga ada tamu kita ya. Ada tamu istimewa, tamu kita kali ini dari Amerika ya. Dia adalah Bobby Caldwell. Bobby Caldwell. Udah tahu semua hadirin Bobby Caldwell? Udah tahu dong. Ya, semua udah tahu semua belum? Udah, oke. Dan juga jangan lupa terutama buat hadirin dan pemirsa di rumah bahwa kita ada acara kuis Melodi Memori di mana Anda kalau bisa nebak yang benar dapat langsung hadiah di sini. Juga pemirsa di rumah. Oh, begitu ya. Nah, ini menarik nih sekarang kan. Pokoknya siap-siap pengetahuan musiknya coba digali lagi sementara ini, komputer dinyalain dan sebentar lagi kita ada kuisnya. Baik, kalau begitu Emil dan juga pemirsa dan hadirin, kita mulai saja acara Melodi Memori kita. Bintang berkelip dengan jenaka, seakan tahu arti dan rasa. Oh kidung yang indah, kau luputkan aku dari sebuah dosa. Selamanya mendung itu kelabu, nyatanya hari ini ku lihat begitu cerita. Hutan dan bimbang turut bernyanyi membuat hari ini cerah berseri, dunia penuh damai. Bintang berkelip dengan jenaka, seakan tahu arti dan rasa. Oh kidung yang indah, kau luputkan aku dari sebuah dosa, dari sebuah dosaku. Tak terlambatnya mendung itu kelabu, nyatanya hari ini ku dapat bernyanyi kepadanya.
the sun. And when my love is running dry, then you and I will simply fly. If a picture paints 1,000 words, then what can I thank you? The words will never show that you have come to know. If a face could clouds 1,000 ships, then where am I to go? There's no one home but you. You're all that's left me to. And when my love for life is running dry, you come and put yourself on me. Even meant to be two places at one time, I'll be with you tomorrow and today. Besides you all the way. And one by one, the stars will all go out. Then you and I would simply fly Terima kasih, dan ini adalah Bobby Caldwell. Good evening, Bobby. How are Good you? evening. I'm really not this short. Okay, I'll just raise your microphone. Welcome to Indonesia. Thanks. Nice to be here. Yeah, you like Indonesia? Yeah, I love it. I've really come to know the people a little bit and find that they're very nice people. Thank you. Thank you. And your first trip, I suppose, to the archipelago. Yes, To the country. first trip. And from before to Indonesia, where did you came from? From direct from America? or- Direct from Hong Kong, and from there we had just left the town. And how many days you plan to stay in the country? Actually, I'm leaving in the morning. Ah, Been here 3 days. Bobby, everybody here knows about you. You are very famous around here in the country. Your albums are very much known by the people. Could you tell us a little bit about the how many golden album or gold albums or platinum albums you already received? Well, if I included the people I've written for, I guess maybe 14 or 15 gold and platinum. Just for my own career as an artist, I have 4 gold records and 1 platinum. oh, hebat. Jadi hadirin sekalian dan juga pemirsa di rumah, Bobby Caldwell, kalau seluruhnya daripada apa yang pernah dia tulis dan dia karang, telah memiliki kurang lebih 14 sampai 16 golden album. Namun yang untuk beliau sendiri, yang dinyanyikan sendiri, kurang lebih sekarang ada 4 golden album dan 1 platinum album. I understand that 1 more is coming up or 2 more coming up from Japan. Yes, I think the Heart of Mine album that's been out here for a while is almost platinum now. And the new album, which just was released here 2 days ago, called Solid Ground, is platinum. Thank you. And what are the title of numbers you would like to sing for us tonight? Well, we're going to do Off the Heart of Mine album.
a song called Heart of Mine, the title track. And what I had been told was a big single here called Real Thing. And something that's brand new off the new album called Stuck on You. Stuck on You, it's coming from your latest album. The latest album. Right. Ada yang tahu semuanya Heart of Mine? Ada tahu nih. Ini beliau berdua di sini dari tadi juga Heart of Mine, Heart of Mine. You see these two guys here, they are crazy about Heart of Mine. Baiklah Mbak Emil dan juga kawan-kawan artis semuanya. Gimana kalau kita dengarkan juga yang hadir di sini Bobby Caldwell dengan beberapa buah lagunya.